إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا يا رعاكم الله أنه قد اجتمعت في الصحابة رضي الله عنهم فضائل كثيرة ومناقب جليلة كالسبق إلى الإسلام والصبر وقت الشدة والصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم والهجرة والإيواء والنصرة والجهاد والإمامة في العلم والعمل والتبليغ لهذا الدين. فلذلك اختارهم الله تعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وجعلهم في أعلى درجات الطهر والنقاء ليحفظوا لنا ويقولوا لنا شريعته. إن الصحابة رضي الله عنهم نقل كل كبير وصغير من حياة النبي صلى الله عليه وسلم مما يحتاجه الناس في دينهم، سواء أكان ذلك في حال إقامته أو سفره أو في سلمه أو في حربه أو في رضاه أو في غضبه حتى في خاصته مع أهله بل وفي شأنه كله، فلهم بذلك فضل عظيم ومنزلة رفيعة حيث كانوا أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا التنزيل وحضروه وهم أول من خطب به من هذه الأمة وسمعوا تفسير القرآن الكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، فكانوا بذلك أعلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمراد الله تعالى، وقد شهد لهم القرآن المجيد بهذا الفضل العظيم. أن يتي الله سبحانه وتعالى الله جومرا وسني دو تو دو موضو هانا دو يتede idan jarma mo kanko Allah weltanomo e dow moƴƴereji makko e ɓure makko e hoore meɗen ɗen seedo ko kanko tun Allah woni ko hana rewede ka gonga. idan seedo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo Allah nulaɗo makko ɗen seedo mo yettingol nulal ngal totta hoolare nden laaɓana mofte ɗen tinno e diina Allah kan ha Allah ƴettitimo e hoore ɗum ɗen toro Allah e juule maɓɓe juula e ɓen gure maɓɓe nen fof e sahaba ɓen fof yo Allah juula e kala on wirtirɗo ɓaawo maɓɓe ñentini sunna maɓɓe on jokki batteji maɓɓe ɗin ila yawmiddin. Allahumma amin. Musidɓe tedduɓe, miɗo wasiyo hoore an wasiyo goto kala e mawɗon hulugol Allah e kene e gundo. hulen Allah subhanahu wa ta'ala hattirde no Allah hana hulirede noon. hulugol Allah ngol ko ɗum woni mande moƴƴere wonande neɗɗanke, ko ɗum woni sabu heɓugol polgal e daɗal e ɓantal aduna ɗo hande e ñande dargal. wasede kulol Allah ɗum ko mande malkisal, ko sabu tuddi Allah e tikkere Allah e lette Allah e hoore neɗɗanke on. jomirawo senuɗo towɗo o wi ya ayyuha alladina amanu ittaqu llaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. o wi kono e gomɗinɓe hule Allah hattirde no Allah hana hulirede noon wota maayu dey ko satti wo ko satti si wona ko on julɓe jebbilaniɓe Allah taala. musidɓe tedduɓe, Allah subhanahu wa taala o tagi tagore nden fof kanko tun. o mara ko hino wallitimo e ɗum, o mara ko himo o diisi e ɗum, o maramo o fewjini e ɗum, o heerori kanko tun tagugol tagore nden fof kala ko wooda kon hara wona kanko Allah woni ko tagi ɗum. ko anduɗen e ko en anda, ko nanuɗen fimum e ko en nana, ko yiwɗen e ko en yi'a. Allahu khaliqu kulli shay. ɓawti ɗum kanko Allah nde tawno o waɗa ko faala, o landatake fihon ɗum o waɗani, o alamo o lando si o waɗe ka si o waɗata e nder konko tagi ɗon
o suɓi e ɗum kadi ko faala suɓagol wo o okki ɗum ɓural ɓuri tagore hedditinne. Allah wi wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, jomi maɗa hino taga konko yiɗi tagude, o suɓo kadi nder konko tagi ɗum ko yiɗi wo o ɓurna ɗum e hoore ɗuma. himo ɓurni lebbi goo e hoore lebbi, mo ɓurni ñalɗi goo e hoore ñalɗi, himo ɓurni e nokkeli goo e hoore nokkeli. ko noon kadi o ɓurdindini hakkundeji meɗen enen yimɓe ɓen, o waɗi ko wontiri sengo dow meɗen kon en fof ɓe o suɓi ɓen tigi tigi ɓen annabaɓe makko ɓen, nulaɓe makko ɓen, ɓe o waɗi ɓen porte parole makko yottinanayi ɓe mo ɓen e tagore makko nden ka leydi makko ɗo. o waɗi ɓen noon ka daraja arano, ka teddungal towungal dow deriwal. enen hedditiɓɓen fof kadi o suɓi e meɗen worɓe, o waɗi ɗum takko ɓen nulaɓe makko e annabaɓe makko, ko ɗum woni sahabaɓe wondiɓe annabaɓe Allah ɓen e nulaɓe makko ɓen. harayno ɓen wondiɓɓe ɓen nulaɓe ɓen wona wonɓe wo, ɓen ko yimɓe ɓe Allah suɓi, sabu wona wodanoɓen fewdo on se fof wonno ɓen, wona wuridanoɓen fof. woɓɓe wuridi e nulaɓe ɓen tawi ko ayɓe ɓe wuri ha ɓe maayi, ko ɓe ayɓe, ko ɓe heferaɓe, moƴƴere hay e hunde ɓe ala. woɓɓe diina kan ariyay ha ka mutal nange nulaɗo on si ɓe jibina e l'islam, ɓe jaɓi l'islam on, Allah yiɗi ɓe wonugol sahabajo. ida musidɓe tedduɓe, si iwi e nulaɗo Allah on sallallahu alayhi wa sallam e ɗe mofte meɗen ɗo, ko ɓuri teddude, ko ɓuri mawnude, ko ɓuri marde daraja ka Allah subhanahu wa ta'ala ko sahabaɓe nulaɗo men sallallahu alayhi wa sallam. harayno ɓe ko hanaɓe andede fi muɗum, ko hanaɓe humpitede fi muɗum, en hana majjede fi ɓen hara en majjama fi meɗen on, sabu fima anneɗɗan ken ko dina maɗa kan. dina maɗa kan noon ko hewtirma ko laawol ɓen ko ɓen Allah waɗi sabu dina hewte. a wuri dale nulaɗo on sallallahu alaihi wasallam, a ƴettali juuɗe maɓɓe. ɓen sahabaɓe ko ɓen eggi ka dina hewtini e hikkinoɓe e muɗum ɓen ɗon feƴƴini ɗum, ɓen ɗon feƴƴini ha hewti e meɗen dina kan no hewtiri en ni. inan ɓen sahabaɓe ɗo ko ɓen woni fi goto kala e meɗen, sabu ko woni fi maɗa an neɗɗanke ko dina. sa ala dina haray ko a fus, haray sinna si a woda ɗo ka. ɓeno sahabaɓe nulaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe ko tedduɓe, koɓe fi muɗum mawni, teddirɓe gandal sharia on, teddirnoɓe wondugol e nulaɗo on sallallahu alayhi wa sallam, teddirnoɓe ƴettugol jawdi muɗum ndin e wonki muɗum kin e ɓengure muɗum nden, ko jeeyi ko fof wi nulaɗo e hino ƴettu kala ko faalaɗa e muɗum waɗa ka faalaɗa. ɓe ko teddirnoɓe tiɗugol muñal satte ndeji ɗi ɓe heɓi ɗin, si ɗin heɓi emi taƴinaji lutta e meɗen wonɗo ka dina. yo Allah dandu en sifa ɗin jarrabuyeji, yo Allah dandu en ngala jarrabuye yaltaneɗo en l'islam. ɓe heɓuno sattedeji mawɗi, kulolji tiiɗuɗi, ɓittedeji mawɗi, tawi ɗum fof ko fi tun ka dina, na fi iwdi, na fi leñol, na fi laamu, na fi hay hunde, ko fi ɓe jaɓi dina kan. tawi fiyoɓe daɗu ɗum noon koɓe accutu dina kan tun, ɓe wakkili yo wonki luttu e muɗum, yo jawdi yahu e muɗum, ko watta o e waɗu, kono dina kan ko kanɗon ma kanɗon. ɓe koɓe teddirnoɓe suɓagol ko wiyete kon fi Allah on tun. muhajiruna en ko yaltuɓe makka ka cuuɗi muɗum, ka galleji muɗum, acci jawle mum, acci gese mum, acci nemoraɗi mum, acci ɓeygu mum e ɓiɓɓe mum, yalti e madina. fi hon ɗum fi yo dina muɗum kan hisu, fi wota accitirni nulaɗo Allah on, fi yo jeeye e ɓen sembinɓe l'islam, yo jeeye e ɓen ɓe l'islam darori sabu muɗum. l'islam daroto sembay ñiiɓay tawaɗa a tawaka, malede nen koye eto taweɗa nde tawno ko ɓe malaɓe mo ɓe maɓɓe wi tawete. ko woti wawi naɓorde wo o naɓora, so wawi naɓorde jawndin awa, so wawali o kerto ɗon, so wawi naɓorde ɓeygu awa, so wawali o seeɗa ɗon ɓeygu o yalta o yaha. o jeyete dow e ngun konungu nulaɗo sa sallam hiwi norta, wallinora, darnira, ñinna dina Allah kan e hoore leydi ndin. ɓe ko ɓe teddirnoɓe waɗugol jihadi, kaafa e kaafa, anda hon ɗum heɓata ɗum, teral mum heddoto toon,
wonki muɗum ki luttay toon tefa yahi jonni hoore muɗum Allah yeeyi wonki muɗum kin Allah yo Allah ƴettu ko faala o e muɗum si Allah hisinimo foolinimo himo jaɓi mo weltori si Allah luttunoyimo toon towde ko ɗum o ɓuri faalede gosat Uhud ɓay fokkitama nula sa sallam no suɓude yahoɓe ɓen sahabaɓe sukaɓe sewɓe ɓen wonno ɓe on say fayɓe duuɓi sappo e tati sappo e nayyi woɓɓe maɓɓe no ƴeŋude fiyo towu fiyo nulaɗo yiwu ɓe woni moko baɓe duwaɓe ode jihad ɓe ƴeŋa ɓe darora kollini fiyo nulaɗo wi an hiɗa tawa yiltano ɗo wulla yaha ino wullude gasot Tabuk ko fokkita no woɗɗi ka yeyeteɗon no landi jawdi ɓe alano ɓen moyen ko yara si ari wi nulaɗo wallam heɓa nomi yara nulaɗo so maki ala kami waɗe puccu ala kami waɗɗine ngeloba ala jokko mi naɓire o yiltoyimo wullude boyi e jaman meɗen wi alhamdulillah rabbil alamin na mi yilti mi yawno ɓe wi mi ala ka yahe kono wuti waɗi ɓen no yiltoyino wullude hino suni jihadi no yahede kamɓe ɓe tawaka e hoore naɓe sari ina ɓe ko teddirnoɓe jihadi daranagol dina Allah kam ɓe ko ɓe teddirnoɓe almamaku fannin almamaku na lamagol na feƴƴugol julna ko wonugol yeesojo ka gandal ɓe ɓatti nulaɗo sa sallam ɓe jangi alqur'ana ɓe jangi sunna ɓe wurdi e nulaɗo ɓe ayni nulaɗo alhaaliji muɗum ɗi fof jemma e ñalorma bimbi kikiɗe ñiiɓande e sete yagal fewndo cellal e fewndo nawnare fewndo ɓutti e fewndo wuli fewndo hare e fewndo wona hare alhaaliji ɗin fof ɓe ayni nulaɗo sa sallam ɓe hunji konngudi nulaɗo ɗin fof ɓe hunji mbaadi nulaɗo ɗin fof ɓe sifani e nulaɗo honno moosirayno honno jalirayno honno weltorayno honno seytinirayno honno ɓe naforayno honno ɓe ɗanorayno honno hay ɓe nattirayno ka hurgo ala e alhaali nulaɗo sa sallam mo haton jinɗen si wona sahaba nulaɗo ɓen humpitino ɗum ɓe hunji ɗum ɓe hewtini en kadi ha ɗalen maɓɓe inan ɓe woni almiɓe ka gandal ɓe wonno kadi teddirɓe almagol ka golle konko ɓe jangi ɗon ɗum wonali tun hunjagol egga ɗum woola ɗum ɓe woni jannirɓe en golleji maɓɓe ɗin ɓuri ko ɓe janniri en kon ɗenɗe maɓɓe ɗin ɓe sahabaɓe nulaɗo sa sallam ɓe woni teddirɓe yettingol ka dina Allah subhanahu wa taala ɓe teddiri laaɓal Allah subhanahu wa taala nde tawno o suɓike ɓe waɗiɓe kamɓe wuridata e nulaɗon kamɓe wonata wondiɓɓe makko ɓen disodirteɓe ɓen fewjodeteɓe ɓen kamɓe woni ko alqur'ana atoto fewtude yewta nodda yamira nodda haɗa waajo rentina hulɓina weltina nde tawno ko kamɓe suɓa ko rondo dina Allah kam ko sembina nulaɗo Allah on Allah subhanahu wa taala on o waɗi ɓe e alhaali ɓurɗo teddude ɓurɗo mawnude ngal ɗina Allah jiɓaki honto waɗata nulal muɗum ngal Allah no andi o eɓɓa accugol nulaɗo on yo wuuro ha yettina yimɓe fof yirde wuura haalanda woɓɓe immo nulaɗo on ɗon kañum no heddi ɗon no yettina ɓe fof Allah no andi o ko duuɓi nogay e seeɗa ni wuuridata e annaba ɗum haraw maayi duuɓi nogay tati aroɓe ɓaawo honno ka dina hewtitta ɓe ko wuurduɓe nulaɗo ɓen noon no landi heɓugol no yimɓe laaɓuɓe ɓerɗe laaɓi finde laaɓi jikku moƴƴi fi muɗum ka nder ɓuri ko kene muɗum o moƴƴi kon Allah waɗi ɓe e daraja ɓurɗo towude laaɓal o laɓɓini nder maɓɓe on ka ɓerɗe o laɓɓini ɓe haqqille ɗen o waɗi ɓe woloɓe gonga o waɗi ɓe laaɓuɓe reedu o waɗi ɓe suusuɓe reedu o waɗi ɓe e yiɗuɓe ɗimmo muɗum o waɗi ɓe huloɓe mo kanko Allah subhanahu wa taala o yiɗini ɓe nulaɗo on tonin ka ɓeyɗi wonkiji maɓɓe ɗin e jawle maɓɓe ɗin e ɓeygureji maɓɓe ɗin e denda nanga ko ɓe mari sahaba nulaɗo ɓe sallah sallam Allah waɗi ɓe e daraja ɓurɗo towde e daraja mo neɗɗanke wonata on si feƴƴi darajaji annabaɓe ɓe Allah laɓɓini ɓe ka alquran ari seedanike ɓe laaɓal Allah wi ɓe والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله بن أتيبه أديتيبه بن أرام بأديتيبه كدينا مهاجرون أنصارين يوب مكة بن فرياري مدينة أيام بمدينة توانو بن ويرنو بفيرو بن أري كل يفيد جلودي دي ون بن صحابة الله يبيدو
e kala iwtirɗo ɓaawa maɓɓe jokki ɓe batteji maɓɓe ɗin e hoore no labira o wi ɓeeɗo Allah weltanike ɓe non taw goo welaye Allah on ɓe heeɓi radiyallahu anhu Allah weltanike ɓe wa radu anhu ɓe weltori Allah o wi o eɓɓaniɓe kadi aljannaji ɗi hino ila sengol e muɗum candi ko toon kadi woni ko ɓe heddoyto o wi ko ɗum woni polgal mawgal ngal Allah subhanahu wa ta'ala o sifi ɓe ka jikkuli maɓɓe o wi walladina ma'ahu ashidda'u ala alkufari ruhama'u bainahum o wi ɓe wonduɓe nulaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ɓe ñaaɗuɓe e hoore heferaɓe telemma kefeero ɓe hulatama ɓe ɗeñƴotakoma ɓe jaɓantama kadi waɗugol ko faalaɗa koko gasata kon ɓe toñata kono noon kefeeroɓe ala nana mo samakara kono so hewti hakkunde maɓɓe Allah wi koɓe yurmodirɓe ruhama o baynahum o laɓɓini ɓe ka dewal maɓɓe o wi tarahum rukka'an sujjadan o wi ɓen koɓe ɗuuɗuɓe waɗugol ruku ɗuuɗuɓe waɗugol sujud yani koɓe ɗuuɗuɓe julde tabutuɓe julde Allah jantori julde nden rukunuji ɗi tugale ɗiɗi e mayre ɓurɗe mawnude ruku won e sujud o wi koɓe ɗuuɗuɓe waɗugol ɗum yani koɓe ɗuuɗuɓe julugol Allah laɓɓiniɓe ka ɓerɗe maɓɓe nder maɓɓe on ko enen en yiyata kon kamɓe kadi hay goto yindira yiyatano koni oya Allah laɓɓini nder ɗon o wi laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim o wi Allah weltori gomɗinɓe ɓen fewnode ɓe wonno hiɓe ahoda e maɗa kale leggal Allah andi ko woni ka ɓerɗe maɓɓe Allah ƴelliti ko woni ton humpiti laaɓal wongal ton ngal soobe wonɗo ton on gomɗinal wongal ton ngal tawhid wonɗo ton on yiɗugol Allah e fii Allah on ko woni ka nder ɓerɗe maɓɓe Allah andi ɗum e maɓɓe ko ɗum waɗi so okki ɓe polgal ngal o okkunoɓe ngal Allah subhanahu wa ta'ala o laɓɓini ɓe ka jikkuji maɓɓe o wii walladina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ɓaawo wiide anane ko ɓe yurmodirɓe o wi ɓen tawaɓe wernuɓe yimɓe Madina ɓen kañum kadi ɓaawo ɓe hawtidede ɗi sifaji ɗa o wi hiɓe yiɗi ɓen arɓe ka maɓɓe wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu kala ko nuna ɗon ƴetti e jawdi jonni ɓen sahabaɓe goɗɗo e maɓɓe goɗɗo go haaju mum ala e ɗum fiyonno jonnani mo accimmi ko naafiqi ɓe wonno sahabaɓe nulaɗo ɓen haajaka kamɓe siar maɓɓe on devise maɓɓe on nulaɗo ƴettu ko falɗa waɗa ka faalaɗa minen ko waɗɗama meɗen jaɓi kamɓe kono ɓe wonno bal o sifiɓe o wi bo bey e maɓɓe no suɓo ɗimmo muɗum e hoore mum o wi wa yusiruna ala anfusihim hay ka ɓuri e faadude ɗon e alhaaliji neɗɗanke walaw kana bihim hasasa hay so woni hiɓe ɓittori hiɓe haton jini kamɓe tigi ɓe faala ha faɗɗa so ɓe siɗɗo maɓɓe on ɗimmojo maɓɓe on no faala ɓe wiye hinko attaw ko Allah woni ɓe sifade ni Allah ko kanko andi en ko wirni e ko feeñi o siforiɓe ni o wi o weltanike ɓe o weltoriɓe o weltiniɓe o fodiɓe ɗi aljannaji ɗo o yafanike ɓe bakkatuji maɓɓe faljereji maɓɓe ɗin o laɓɓin ɗum kadi ko laɓɓingol ɓe o wi inna alladina tawallaw minkum yawma altaqa aljam'ani innama stazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum o wi ɓen doguɓe ñande haare ɗen ɗum ko ñande Uhud dogunoɓe ɓen ko cheytanu mortiniɓe o ƴettani ɓe taw ganto o yaari ko hulɓe reedu wulnoɓe reedu ɓe aratano nulaɗo landinoɓe nder Madina ɓe wiye yahe kaye gone ga ɓe wi nulaɗo may nulaɗo faala noon ka yahe nulaɗo sabu ɓe wi yahe nulaɗo macca bisimilla sembe idan na kulore Allah wi ko cheytanu mortiniɓe yeruɓen dogunoɓe ɗon dañande o wi hoore ɗum tode Allah yaafike ɓe wala kad afa Allahu anhu Allah wi laqad taba Allahu ala nabiyyi wal muhajirina wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra o wi Allah o yaafike o jaɓani tububuye annabijo on e muhajiruna en yimɓe Makka fernoɓe ari Madina ɓen e yimɓe Madina tawa ɓen ɓen jokkuɓe nulaɗo o iwtiri ɓawa makko sanga satten nden fewndu wuli ɗon e ɗo hande dina kanno ndewi a yalta kama ara juula a yalta kama yaha jangga a waɗe ko falɗa e dina ama alantoɗoma fiyon ɗo wallahi enen ganda ko yette sattende dina ni ɗe wulde yimɓe fewndu o zaman men ɗo asa yeyi ka julide a jokkidiri investigation noddete aya hay jaboɗa to lande buy
kono yahanta ko honno woni ton ko an e humbo wontuno ko an e humbo hay ko a wata jabade alande teler ton enen ɗo waɗe ko falɗa e dina maɗa kan alhamdulillah yo Allah ñinnange ittana ɓen wonɓe ɗi sattendeji sahabaɓe nulaɗo ɓen e sayi hari koɓe suuɗo ɓe juula koɓe suuɗo ɓe janga koye goɗɗo suuɗu gonɗinal mo nayo feññi ɓen jokkuno ɓe nulaɗo no fewno ɗi sattendeji Allah wi o jaɓaniɓe tuubugoye o yafani keɓe ɗo koɓe fof nodda goto e maɓɓe kadi ko waɗi toon Allah subahana taala no yaafi tubunoɓe maɓɓe ɓe fof maɓɓe ɓen yiltunoɓe gaswa Tabuk Allah wi wala thalathati alladina khullifu hatta ida daqat alayhim al-ardu bima rahubat wa daqat alayhim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alayhim liyatubu Allah wi ɓen tatoɓe accaɓe wona kamɓe tum accano boyi accano ana fijiɓe no tawano kono ɓeɗo tato ɓe sifori sifaji holluɗi wona ɓe na fijiɓe Allah wi ɓen accaɓe ɗum ɓittini ɓe sabu ko ɓe yahani kon ɓe huuli ɓe maapi aduna o yajude muɗum ko faɗiri ɓe wonkiji maɓɓe ɗin ɓitti ɓe huuli Allah ɓe yiltiti e Allah ɓe felliti ɓe ala interrogation a kala jikkuji labaɗi ɗi Allah sifori ɓe ni e hoore faljare maɓɓe nen Allah wi kono yo ɗum Allah yaafike ɓe sahabajo goo wonno bonnere o humpiti yimɓe Makka ɓen ko nulaɗo eɓɓi sabu ɓen gori makko no toon ta fiita ɓen waruɓe nulaɗo humpiti ɗum landimo fiyon ɗum waɗanɗa o wi nulaɗo ɓeɓe mi wondi ɗo fof ɓen goreji muɗin koyma ɓe wondi mum ma ɓe mari toon ko hiwa ɓe yimɓe maɓɓe no toon min ɓen gore ala ko hiwa ɗum fiyo Quraysh accana ɓen gore anden tan ɓe waɗuɓe ko bone o accino ɓe wari Madina o wi fiita Quraysh waɗuɓe bone mi waɗiri ɗum ɗo nulaɗo jaɓani mo ganta gon o warmi nulaɗo accu mi wara o nulaɗo maki o no tawa e yahawno ɓen Badr nulaɗo maki o no tawa e yahawno ɓen Badr nulaɗo maki a anda no gasara Allah ƴellitike yimɓe Badre ɓe wi ɓe waɗe ko faala ɗum Allah yafike nulaɗo wi ɗum hollugo ɓural maɓɓe ngal ɓural sahaba ɓen debbo wanno ɗon zina debbo gamidiyankejo ɓay o waɗi zina o sari Allah rewnama e makko woɓɓe wolnunomo haala bonka nulaɗo maki o tububuye yani nde o sari Allah waɗare makko ɗo o rajmano ha o maayi nulaɗo maki nde rajman nde waɗande ɗo e makko o laaɓi ɗo laaɓal si ngal sendanama yimɓe Madina ɓe fof ngal yonay ɓe mo ɓe ko laaɓira e bakkatuji mum yani tubuɓe mo Allah okkimo on sabu on rajmu ko waɗa ɗon si ɗum waɗama e yimɓe Madina ɓen fof on fof bakkatuji moɗo landire sabu nder rajmande ɗon ayi goto Allah laɓɓiniɓe o hawtidiriɓe fof o laɓɓiniɓe no woodi humpitiɗo ɓuuri Allah ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir kanko taguɗo on o anda kanko woni on newiɗo anduɗo ko wirni ko soomi ko suuɗi kala ka ɗum sokkoyi on humpitiɗo o anda ko tagi kon wallahi mo andi aw kanko anduɗo on e hinon ko sifi kon sahabaɓe nula ɗon ko honno goɗɗo ardata ɗo hande yetoma kaare fo murtuno yalte dina ko seeɗaɓe ni luttuno ɓawo nula ɗon Allah andano ɗum waɗay donc so wi o yaafikeɓe o fodiɓe natugol aljanna ɗum ɗon taw ko wigol Allah anda ko arata noon rafida en ala e takkade ko ɓen way noon shi'a golle maɓɓe ɗen ko yennugol sahaba ɓen heforɗina ɓe fasingina ɓe nodda e añugol ɓe huɗa ɓe no fanɗimo ɓe acci e maɓɓe ɗum ɗon noon taw ko yiwugol Allah wiya ɓeɗo ɓe moƴƴiɓe hatti e moƴƴugol an ara wiya ɓen ɓe murtuno ɓen ɓe yaltuno diina ɓen ɓe janfino nulaɗo ɓen ɓe waɗuno ɗum ɗo e ɗum ɗa haalaji sa nanayi tuma anda ko feetuɗo woni e wolude haray laawi ɓen ɗin jokkatake laawi ɓen ɗin heɗatake sina tawɗo Allah okkori ɗum gandal alluwal towgal wota heɗoɓe taw few heɗagol ɓe taw ko probléme wota heɗoɓe wota yawka ɓe woni wota wondu e maɓɓe si a andi oɗo ko siyajo dogugo no dogirta noon piyori sabu o bonnante ɓuri ko piyori bonnanay ma piyori ko wawi fof ko jaɓugol ma wonki yani wongol sabu ha ma ya ware oɗo noon ko diina maɗa kan jaɓata so jaɓima diina kan a taw doyi Allah e angal diina haray a tawdi Allah e moƴƴere haray a tawtani Allah e moƴƴere haray musidɓe tedduɓe e hino wiyeteɓe ɓen sahaba ɓe nulaɗo ɓen yeri ko heƴata kon e hutba
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فقد فاز وأفلح من اتقاه، وخاب وخسر من خالف أمره وعصاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. en yetti Allah subhanahu wa ta'ala hiɗen jarnamo kanko Allah weltanomo, ɗen seedo ko kanko tu Allah woni ko hana rewede, ɗen seedo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko jiyaɗo Allah nulaɗo makko. yo Allah juule maɓɓe, juule ɓengure maɓɓe nen fof, sahaba maɓɓe fof. yo Allah juule kala witiɗo ɓawo maɓɓe ñentini sunna maɓɓe on jokki batteji maɓɓe ɗin ila yawmi din. musidɓe tedduɓe, hulen Allah holgal ngal e malore nen fof ko fi hulɓe Allah ɓen, malki sangal e tanaji ni fof ko fi lundiɓe yamirore Allah nden sali huluɓe Allah. musidɓe tedduɓe, no jeeya e hulugol Allah e fiɓe sahaba ɓe nulaɗo sallallahu alaihi wasallam. si a mankini hulugol Allah e maɓɓe, hare ko a ɗuytorɗo diina, bal no hulawota perdu diina maɗa kam fof sabu ɗum. sabu ɓe e hawre ko Allah moƴƴore maɓɓe kon ɗi moƴƴereji ɗo fof jantori ɓe ɗiɗo fof ka Qur'an nulaɗo on haɗali ɗon. nulaɗo sa sallam no ɓeydi hoore ɗon tentini ɗum. nulaɗo no haɗi en yennugol ɓe, nulaɗo maki la tasubbu ashabi, taw yennu wondiɓe amen. ɓe maki mi wondiri on mo wonki a woni e juuɗe mum, ɗum ko Allah. fa walladi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu. ɓe maki mi wondiri Allah, hara goɗɗo e moɗon waɗu fi sabilillahi ko fotata e fello ngon Uhud, gonko fello towugo juutugo yango kilométre ji, ɓe maki hara a waɗu moƴƴere ko hara si ɗum tulidirama fota ewa ngon a hewtata, yani a eɓɓata ko e maɓɓe yeru ko fotata e muddu hunkum ɓe waɗi. mudd ko jungo tew neɗɗo fotodirɗo e darde, na fanɗuɗo juuɗe, na janguɗo juuɗe ha, wiyete ko mudon. ɗum tew ni ko ɗoni muudon. yeru moƴƴere nde on waɗi ko fotatawa noon, sa waɗi ko fotatawa ɗum ɗa a hewtata kon. ɓe maki bal hay feccere ko muddon a hewtata kon. ko ettiɗa o ko ettiɗa sahaba ɗum laaɗo ɓen hiɓe yeeso ma, sabu ɓe heɓino ko an a wawata heɓude. hon ɗum sahabanke yaga ngal, wurdugol e nulaɗo sa sallam, daroda e nulaɗo fe inan a wawata heɓude ɗum ɗon. idan ko ettiɗa woɓɓe ɓurdirte ɗum ɗo, watti ɗum noon yaɗi mo ɓe marno on honto ittata sifa on, hoola ko ɓe hoolino Allah kon, gomɗinal ɓe jangal ngal, suɓagol ɓe Allah ɓe no mari ɓure ɗe a wawata hewtude ɓe. idan nulaɗo haɗinde ɓe yennete. nulaɗo maki ansar en koɓɓen, ɓe maki yiɗataɓe si wona gomɗinɗo, añataɓe si wona nafiqijo. ɓe maki mo yiɗiɓe Allah yiɗaymo, mo añiɓe Allah añaymo. idan musidɓe tedduɓe, tippugol ɗi nasuji ɗo no waɗɗi en andugol ɓure ɗe sahabaɓe, no waɗɗi en yiɗugol ɓe, no waɗɗi en toranagol ɓe Allah welaye makko on, yarluye makko on e yurmede makko nden. si ɓe jantama wiya radiyallahu anhum, jantade maɓɓe wiya radiyallahu anhu, ma wiya radiyallahu anha si woni ko sonnajo. no waɗɗi en sakutugol ɓure ɓe ɗen, saka moƴƴereji ɗiɓe wonduno ɗin, janga gandal ngal ɓe eggani en ngal, jikkinoren jikkuji maɓɓe ɗin. ɗuraɗo maki fa aleykum bi sunnati wa sunnati lkhulafai rashidin almahdiyin. mi wasiki on jogite sunna mon e sunna lontiɓe lam ɓen, lontinoɓe nulaɗo ɓen ka wiyete ko lontal ko nayo aranɓe ɓen, kono sahabaɓe nulaɗo ɓen fof ko lontiɓe nulaɗo ɓen fof ko ɓe nulaɓe nulaɗo. nulaɗo maki sa sallam balligu anni walaw aya li yuballiga shahidu minkum lghaib. ɓe maki tawa ɗon e mon ɗo hande yo yottinamo tawa kan, yottine e an haysi ko aya mo ɓe e moɗon ɓe fof ko ɓe nulaɓe nulaɗo sallah sallam. hayno waɗɗi en janngolngal gandal, famangal gandal, jikkino jikkuji ɓe, ne oraneedi maɓɓe, yiɗaɓe, toranoɓe Allah, yarluye e welaye e yaafuye e yurmede, saka moƴƴereji maɓɓe ɗin
omba hunduko muɗum e faljereji ɗi ɓe yani e muɗum ɗin accidaɓe ɗum kamɓe Allah ton an fanka hara wo laali ko yanuno hakkude maɓɓe e lurral e hare fanka omba hunduko ma ko ɓeeɗo mari gonga ma ko ɓeeɗa Allah halfinama ɗum hayno Allah halfinaka ñawugol Allah wi kanko ñawata summa inna alayna hisabahum en fof kanko ñawata idan musɓe tedduɓe haray ko ɗo woni haqqeji yoga e haqqeji sahabaɓen e hoore meɗen amma dari ɓen no yenna ɓe no aybina ɓe ko ɓuri fanɗude ko waɗɗi en kontere ma ɗum ko añugol ɓe aña golle maɓɓe ɗen nodda e ɓe añi kamɓe golle maɓɓe ɗen tawɗo no wawi ɓe yewtude no mari gandal ko yewtira ɓe haray no waɗɗi yo tigui si tawi a mara ɗum no on mawɗo ko waɗa kon doga pottitoɗaɓe ɓe to subhanahu wa taala yo Allah ittnir en ɓaawo maɓɓe yo Allah ittnir en ɓaawo sunnaji maɓɓe ɗin kamɓe nuraɗo sallallahu alaihi wasallam yo Allah hawtindiro en e maɓɓe ka aljannaji ɓurɗi e towude اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن جميع الآل والصحب الكرام وعنا معهم بمنك وعافيك ورحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا وجنبنا ولاية الفجار والفساق والأشرار يا أرحم الراحمين من أراد بنا يا رب أو بأهالينا أو بأموالنا فأشغله في نفسه اللهم من أراد بنا سوءا أو بأموالنا وأهالينا فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره يا سميع الدعاء واجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز يا جبار يا رب العالمين اللهم فرج همومنا ونفس كرباتنا واقض عنا ديوننا واغفر لنا ذنوبنا وارحم موتانا وبارك لنا في أموالنا وأعمالنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك الدرجات العلى من الجنة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون